Play Pibaro, ipilang subhay pi sa kayit kami, pagkikubol baman kasi. Haka santari uno pra arajar arpo ke JSU Laskeiñ Circle hapo ke Jingelam u General Secretary u Samla Frankie Shilla ringkat ba Publicity Secretary u Samla Dapmian Suchiang kla Leit ban Jurip Iaka CHC Laskeiñ Hospital Halor ke Jing ujor ki Paidbah jong ka tei ka than Iaka Jing shapen ke ria kamno way u lab technician nakatay ko hospital bat ki Paidbah jong katay kathan kila siyam jing shibun na marbadon sa tangkaway ka batray lab technician hakatay ka CHC kamtam kumenta hakabayaday ba ka jing test ka COVID-19 lada ki Leit ban test siya ki shnong hapo hospital pat omdon shu ki batray hapo lab Nakaliang kaseng kalakarpat ikibor bahalor kibaday kami yakatay ka CHC Bakin shim kia ban pene ya new lab technician ubla trace lem na mar ulong ubabyang habro shkata ki kamba utray. Mat kaseng kala karpat ru ikibor ki bahalor bakin penbyang ru ya jingdon kam ka CHC kum ka x-ray bat ki dawai dashin kenang ban kamsuk ki Paidbah ha kaliang ban pates bat ban yo ki dawai. Yang ke JSU Central Body lawan apa kasih si Laskeiñ bagi wan pek Halor ke Jingud semua jongi ba tunaj nong tre apa alam mah ne tas ni yang ke JSU ngilap ba don tangi we nong tre apa alam tapi ngilap keliru ba syai don tai nong tre gila yo ba putih ba don tangi we nong tre badi ong ba ilet contact tracing dan yang jongi ke JSU semua alam mah Ajing siya kalap kadai bandan ar lain ngut kinong tre. Apa Leit contact tracing iwe, dai bandan sa iwe lene ar ngut apo lab. Kenang man la proses report no, menang man ai dawai patient bala up dia report. Dan yang ni semua kala ba balik ke sarkar kale menteri mo, balik kam ai kata ka manpower, ar ne lain ngut bala ba sakri. Mal nitip kuat corona ni semua ba semua no banang ba semua lengo apa balik ke sarkar kam kia apa ba ai jing sekri Paidbah yang kekot kia kalau pembiang ki staff pembiang ki nong tre ban la men sekri Paidbah dan yang kami di sini dawan sarkar ba ya kan ke CC juga Laskeiñ ba ya kan lab technician day bandan ni ar langot tre